Kampeni ya uhurani wa uhuthiri wa dawa cia kurirukia icoka ni undu uria kiama kia mahenya thiini wa bururi gikireire muno kuna bururi uria ikerekaini ria guthurimwo ni kiama kia mahenya thiini wa thi IAAF. Akiaria hingo ya icera thukuru-ini wa Kigari Teachers Training College kaunti-ini ya Embu, Tuwei ni akinyiririe kuga ati ateng'eri no nginyagia makorwo na mitugo ya kwihokeka kuona ni thoni kuri muteng'eri undu umwe na bururi unginyitikana uhuthirite dawa ici. Kenya tuko kwa ile kitu naitwa watch list by IAAF, all because of indiscipline of a few of us, very few of us, not very many people, but because of indiscipline ya kula dawa. Ateng'eri Stacy Ndiwa na Alfred Barakach ni maratongoria a Kenya gutetera utongoria mashindano-ini maya ma cross country ma gitaro kia Afrika. Sehemu ya kwanza ilikuwa sehemu ya kuweza kufanya kitu ambayo tunaita katika coaching loading. Wiki ya pili ni kuweza kuangalia pande ya speed, na wiki ya tatu as we travel tutakuwa tunafanya recovery. Aririta ria mbere team Kenya iriratongoryo ni John Kimeto ikuruhanetie mbeu njithi makiria ria makurio magaika wega makiria hingo ya mahenya ma under 18 ma IAAF mwaka muthiru. Hamwe nao ari Zakayo Edward, Edna Jepitok, Stanley Withaka, Ronex Kipruto handu-ini hangi aingi. Tumefanya mazoezi kama team ya Kenya na wameelewa the expectations of Kenyans. Tayarishite kuigana niturateithania kuigana na mulata wakwa Zakayo na aciangi teammate utikire twagite na nitwigite Ngai mbele na nitugenia gutuonekanira. Ateng'eri 30 na officials anana makoretwo mambite kambe uku thukuru-ini wa Kigari Teachers Training College mari wihariri-ini wa muico riri merekeire bururi wa Algeria kiumia turorete. Handu-ini ha metha ya mathako ya Kameme TV ndi guku Kigari kaunti-ini ya Embu, ritwa riakwa ni Mugure wa Karuiru.